Advantages Assam 2.0 along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kipang dakpon Ambani upon compressed biogas upon Karbiang long along ni krep hong bong long le pekpon pupwa long JCCPA atum pen ki chidonun thekthi Lason si Karbiang long angkang along Surik kebra tokbor pli kethom pho kilometer an vetlo Lasong bong pen Karbiang long along non ki long le kavia joksi Karbiara datum marat long ri along an ki dodam nang kok pen ki tharlia sai anta klempon nang koklo lasi Ambani aphan Karbiang long along CBG aphan long le ki PG pu along chedon dun thik thik la pen CBG asai Karbi ara datum sai choklem dun long ji pu ning chethe dun athayawi athe laha industries along ke adada sai le klempon ji pu sitamik mesin pensi ke ongdung ke klempon ji Lasi kiduk det Karbiara datum laso CBG along sai choklem dun long ji aphan ning chethe o nangni la pen CBG along long le pi det pulote laki ningkan pharo aphan lo la pen CBG aphan masap along le ke enchoji kali chiri suri pharo si endet lipo lasi tangka aphan chot si methang longri longpat kachipano hok dun nangni pusi JCCPA Khorsing Teron pen ning Japan employment ke ente koson la unemployed youth la pan ke ong pulote koson la jongsi la hai industry bangwe te koson ita ili tum chini lorle pinyarna nelita chine councilors or chini ne secretary tum chini ne labang so CBG a plan nang ki bi pen ili tum ko unemployment longi labangso CBG non aloma plan ke area pen theng pe clock pleka ka plan ji kali haloi ke highly automated ji mechanized ji alada kala so bab e det pen ke rod anta bang machine men si ke roji muni de nang rodun tha tangune de lopu ke nang hangelu lasi halada ke ilitum amunit atum employment long dun oji pua bangke lake ining theune non ma jongdam clock sitame ilitum la CCI bukajana long bangkwan sido Karbi tum bangkwan lo non ke do ada ke claim do la sonsi go piloma hala so Karbi langpi hydro power so project long sitame Karbi tum ko anla do tuning alom lamda la bankrupt security ko piloma la so phananta kachesong nang cheturok bo halata ente ko buson lo Ladakh nona bangke Ambania company long ilitum bangke goson si dake employment ke long dun po lapen ilitum amunid aphan haladak amunid atum haladak employment ke long dun ye bang phan dak kam ke long dun ye phan labang so apuna chak halabang ki thiga teng pen dak duma vema halabang ilitum chini ne lapen ke la so details a project lapen councilors or pen koson ko pilone aluga chitok councilors or ta peklangle pen kado beta chini dun delang la silabang so lama bangke councilors or same Karbiang long arada bang phan ke pachini dak nangi pusine litum chuning ri are thurnang kokpo ako jong si thur thek the pulote la kibir lo banghala 2006 malam non digram pen singurala menang tum ilitum kaduga betar julong lo hala dakla so tata nano isi bangke nano project lo plan lo isi bangke gopiloma la so chemical hub ki bi pulo hala dak muni na tum bangla puan si ganingje inuta asar pia bangke ne neso in la so long le pensi ne ane om ke chulong la si la so long le joni ne so po inu da prandam edlo sita non inu dolang halata pran pedam nang sita ni ke long le pipe jo la pan ningang thin la pan ka chi si ke bang ke litum ke nang sok jong si patoite claim that patoite pidet pulo tang te gopil mai litum Karbiang long arat Karbiarat sitame halabang soang dengan sitame kedam kali pulote ilitum ke cheklu long so long le ke dam thegi kali dam thek thelo pulote daklo mati do nai daklo pulote mo footpath koi ruile ke mege kalidat ke labang so long lia taxi ilitum labang so portimia taxi ilitum ke kachutiki labang so portimia taxi ilitum ke ehem irido labang so portimi labang so long lido kok potsi pini ilitum e mane pengda gedo labang so long lido kok posi ilitum social security social democracy puasa pasubet sita ilitum penap ilitum long lia velo pelang avelo pulote ehem ave rida velo pulote toar pulo koirok lo
tiru ilo polote kumla munita pun bang nang tinji po nang hok ji po nang hok edaji matidi marat marenga piat teng si bang hok po lasi Karbi Anglong a rat sitame tangka cherso fan ke kupil mala so compensation da hala ko pine ta ho bang fan ke pani ning chepe the thesi long le bang cherai nang hi long le bang cherai kom theng terone sangopen jaseme la CBG so industry ki BG lam te butak menan lam klara lang ni pen paklang konlo nilin mede son soni bello jaseme da bank la ke multinational company chini nei bank la ke big company etum bank da ke aso asa kam eklem kli apen la sola tuma project ke la ke bank mega project bahari project mega project series la pen lang etum bank da kalli la ke haroi sipen hazar at 100 to 1000 crore annually la so profit la so return la so pasi da claim ji da ke la ki tango kuti si kuti ni bepal na claim gali da ke crore 1000 crore sab business se bank claim apen la banke da banke la bap si ke ji la banke diaper plan pole grass la pole elephant grass le la si la long le ke ji la bange sitlo na la son la si long le nang pik ji la ke suri paro kena hectare se kenai lamso lamsa lam ali la bange la si la so dang li langat tum lang damlo portal long le ke da ke forest area de reserve area dolo la pen an class ba government land puke la son free land ge da ke tum thekdam long le lo la si ko dak lo ke people apen lang tung banke agreement dolo bote la ke 100 years panlo ma 200 years panlo esam dam tanglo te ke chelong alang buka bele lagi lasi ele tum non te gamlong banke tum tanggalong tai ta tangka ko anon longon po ba employment longon ni po ta employment ke longon ta chance complete like highly mechanized like bang ekdom highly technology high level technology se claim ji bap ke rot pen chenglok lasi man power bang kelan lebar choke maji bandalan do ere jip sini mata lasi laso alam ta employment noi potame la dak bang ke chini ba me ka kela setani li kopi ma deli mena knowledge setting polote la ke highly mechanized lasi non amat long leke li pipik lo eli ke hakuben da pipik lo asama long leke pune adi mate Karbi Anglong se pilo Ladakh kene Assam Rifle Training Center pe tum ko pilo long do la so tak non kene solar project pen Ladakh 18000 non eta pulo ako oil palm polam dolo lasi Ladakh ke oil palm ta chini lo la so bangke long le fan ke fertility fan siksa apen la son dak la so long level so keje pan ke eno destruction kam de la bangke ecological apana problem do la se Mizoram Nagaland ba Indonesia Malaysia ba Latin America ba Africa country tamen ke abandon bom la se no ke India pansi golbe no to far le nang tum leti kino mangar je tang join se so ajang thunon bangke kena market long demand do bolam le si non ke lasi non da ka bangke bine subsidy ke te nang pipo pose menang non mena song to manda subsidy nang pipo da ko poisa nang lon po itum ke kiluma muni to mate ang ton benang le mate tangka se pate compensation tangka tang subsidy tangka se pate mate tola ta chonun pro le lo ke ante lasi la so palm oil da pani se minister banglo social environment empower minister dak banglo like adobe survey je bansi bang se like adobe pheri me melo pen la purse me la ke elephant habitat area elephant corridor area non la solar project penada ke muni tum choklem chodam nei main area lo borjan area bote lajong si pavedet polote ada kopil me ecological imbalance ta thetanji imra degradation ado yada environmental la se de tum development abirodi kali development against kali development nahi sa to boke sustainable development Ladakh ningna mabit paru re pin pe de muni to akisu lan environment hajar de pin pe se Ladakh ke development no nei eco friendly development to se punai green la so de with destruction of the green belt area life and see da ke se development padu nei la se lai kadu ko bela pini tu muntina po lang nang po
lasi lahai bangke multinational company tungke dak benefit pan ke langle dak kar benglo pa plangi pan kali amina chu pa plangi pan bangke la ke la tunge pene social welfare online men kali ala to make exploitation hukon pe kachong sibya pan sila hai company ke wang cho ito pan pene ke jinso pan le dak tuna pa plang na pan ke wang kali lasi lahai kadu we lam do lasi tumen bela bangke proyek ke daji chuneri lo Assam Chief Minister bana la so da kar benglong mage itum budak lo da ke long le bangke tum pite ke daji ba council so banda chuneri lo alang le tum tan la so bangke men deng nung tong nang nela apa ni tum ang ton ben senior teke batai ke petum atha da bisi la so lam me kopi me decision wang nei sita me ni tuen bangke la so project bangke itum gela ke chedon unde News report Karbinglong Live